Tacıktık. Tarttık bunga çeyin. Uylardı. Tarttık жылқыларды. Buyursa şerden turup koyları tartkan hareket kılabız. Erteң maylı suda çoğ ulak. Buyursa kaloslar ulak orla. Buyursa şerde olabız, kızmattабыз, koldu kökürek koyup. Aka, kulağızın kança olup ketті aka? 60 болу шул kulağızın. Şu koyu etkilerden bağısına sonunda milyon hareket kılacağım. Dostum benim kança olup ketті bular? 12.300. 12.300? Bu? 12.700 bu. 12.700. Koşkorları? 12.300. Esmeye çıkıp kaldı oşanday. Koşkorlar. Baspağa oyuna oynayıp çıkarız da. Dostum kozlar kaçıdan olup ketті oşanda? 3000'den oldu. Erkek kozlar balar. Erkek kozlar 3000'den oldu mı? Erkek kozlar oldu 3000 so'mdan. Акча табуунун эң оңой жолу Эвалан сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер. Çota bir yere dursam duruyordu gemi. Koylar çıkmayla desem çıkıp başladı. Aka bu kozulları kaçıdan bolup ketті oşanda? 16 jarımdan. Erkek kozular mı yani? 16 jarımdan. Egesinden tartып koy deydi, ayıldan görülü deydi. Bir yakta küçülörün küçüsü geldi. Bala olsa şunday oldu. Atasına jardan berip жүрөт bazarda. Festival var olgam. Bazarın ozdan kütüğünde sabır çıdavadı. Arala öyle tak, deng tartып seriş. Kança kilogram jeme olsam oң olup ketedi aka? 500 so'm jemasan, tikada kökө chiqqan. 500 so'mluk jeme olsam, kökө chiqqan oң olup ketedi buyursa. Oşularda kançalap atабыз ошондо? 8'den kamı var. Kozu koşkalar mı var? Ova. Sen kozu koy mu? Urgaç, soluk. Urgaç, soluk. Kançadan kemi var da qaytılap koyuңuz yani? 8'den kamı var. 8'den kemi var da otağında. Ne olgun? Kozu, urgaç. Kozu, orijinal. Cipleri almıştır otağız. Almıştır otağız ciplerdi. Kançadan almıştır otağız aka oşonda? 31.000 boldu üçü. Üçü 31.000 boldu. Bular oşonda boz belki qanday? Kışmal buları. Kışmal. Koçkorlar. Şakşayım koçkor mesin ha. 30 kaç olur aka? 31 boldu üçü. 31 boldu üçü kışmallar. Yakta daha bir öncüğün almıştır otağız. Akşam sana otağızlar yakta. Şakıldat. Şu kança olup ketті aka? 8.000 boldu şu. Nar tart koyun aka. Nar bir buk koyun da acilini kılıp. Ooo muna. 8.000 boldu mu? Urgaçı. Soyuşka jarayt. Soyuşka jarayt turgan 8.000 boldu mu? Bular kançadan bolup ketті bular aka? 76'dan. 76. Bir merak turup koyun tartып alayın ha? 76'dan boldu. Eko urgaçı. Urgaç kozular. 76'dan. Yakta başkaçalar turap da başkaçalar. Sen bunlar kaçadan gel? 20'dan kim orada otağız? Bunlar kayaktan geldi aka? Bişkek. Narın oşaklardan tündük koyular kanıç. Tündükten gelgen 20'dan kim orada otağız? Bunlar boz mu kanday? Kısmal. Kısmal. Koçkorlar kısmal. Devre koydum ona. Aralıktan çayım saatleri öttüm. Anam. Kaysalara kançadan buldun aka oşonda? Koptu. Biri. Kançadan buldun? 7 çayımdan beri de bir
Kaça 70'ten beri alın. Ha, 7,5'dan. Toptur 5-10 alın. Bana 70'den bakayım. Короче, 200 сом талашып атабыз, ошондойбу? 300 сом талашып атабыз. Мо козу кошкорлору булар, а? Kalın sen vermeye koy. Козу кошкорлорго. Ушундай бак. 16 biron çakmışlar. Anda ben jaktırgan Oldu. alıp kalan 4-5 alın sizler. Берде мен тамдап алам, сен тамдап аласың булда табыз. 200 сом, 300 сом деле болбойт да, проблема. Sonda ele olur. Мен тамдап туруп алам, жаккандарын, жамандарын аласың деп атат. Аяк айтат, жок, наоборот болуш керек дейт. Ушундай болгон. Козу кошкордун баалары. Кайсына кача сатып жүрдүңүз ака? Жиптеп кетти. 10,5-га. Козусу мененби? Yok. Жалгыз, а? Боозбу, туйбу бул? Кысыр. 10,5-га. 10,5-га кысыр кой кетти. Качакам, качакам. Шакамбы? Эртең тополоңуп турат да эртең. 105 mi son? 105 элемиң болду мына. Кошкордун күчтөлөрү кетти мына. Баазын билбей калдык. Шем, ушулар канча болду? 22ден болду мына. Жем жеген кошкорлор болду 22ден. Kanca oldu? Kanca oldu mu? 82,5. Ошо 82,5 нет. Мына аркадагы. 82,5 тартканга мүмкүнчүлүк канча укмуш болбойт да. Жигиттер, мо Жайма базардан бир куплет болсун эми. Жайма базардан. Насыбайдын түрү бар, Насыбайдын. Ака, Насыбай канча эле, кайсы канча эле? 800 сом, а? Бу кайердин Насыбайы? Өзбекстан, кайердики? Чынабат. Чынабат. Булчу, молчу? Алда Чынабат. Булдагы Чынабат, Өзбекстан Чынабат. Канча килограмм булардын? 200 son, 150 son. 200 сом, 150 сом. Бу Шамалсай бу. Бу немеси азыраак ба? Азыраак төбөбү бу. Бу секинирээк төбөт экен. Булар катуу төбөт экен. Бир тепкенде дадыл төбөт экен да, короче. Булар 200дөн, бу 150дөн. Нас бизнес кылгандарга. Араба бар жакта чынбайга? Самодельный араба бар мына. Кытайлардын арабасынан өлсө өлүк артып деп ойлойм мен муну. Оор эми. Оор экен мына. Кармаган эле билинип турат что. Канча экен араба? Болушу 4,000 доллар. Мо самоварчы. Болушу 5,000. Бул баягы бир жагынан кайнап, экинчи жагынан айлана турганбы? Андай эмеспи? Cirkülasyon olmadı ki abla. Болушу 5,000 сом. Мо акырлар, эмненин акырлары? Койго. Туз жем бергенге мына. Шундой болгон акырлар. Бул канчадан? 1,5-2,000 сомдон. Мочу, от бере турган. 5,000. Булчу? Бул деле 5,000. Телефон номерди айтабызбы? 0550 10 16 86. Адрес Майлуу. Шундай болгон. Сварщикага кайрылып заказ алсак болот. Биякта жадылар бар. Сеп, жадылар канча эле? 2ден. Тамдашыбыз 2,000 бе? Но, чоңдор 2,000 кен. Булар 1,800 экен мондай. Но чапканы ресор да чынбайга? Отту чапкан жери мо, ресор материал. Телефонду айтып коебуз бака? 221 менен 77 16 17. Туруп туруң, 221 менен 77 16 17. 77 16 17. Кайерден заказ кылабыз буларды? Аксыдан. Шамалсайдан алды болот. Шамалсайга доставка кылып беребиз, а? Мына ушул номерге кайрылып жаат алсаңар болот жигиттер. Биякта Жайма базар, Орус базар. Пөтүк, бала бакат бар жоктун баары бар нерсе. Эски машина, аккордеон. Керек болса момдай. Лодка бар. Кайык, лодка ошондой.
Aldı götürülüp. Onda şımı da var mı? Şım bunu belge çeyin ne kadar kombinizonlar. Kokuraka çeyin geledi. Baloda girip öğret kes. Bu kança bağısa? Basını aytma bunu. Telefon nomeri at koyun. 8.000 son bağısa. Bas 8.000. Telefon nomeri. 554 59 48. Hayırdan alıp gidiyoruz bunu hem? Koçkatadan. Koçkaratadan alıp gidiyoruz mu?